cyane cyane ko mubona n'abana batsinda bagikundiro bakiri batoya ubwo arava hano ajye muri kampu ya U17 biratuma n'abandi bagira morale aho tugana rero ku bakobwa bacu turahishimiye kandi turifuriza ko n'ababyeyi bumva ko bafite abana bitabira umupira w'amaguru barusheho kubashikariza atari kubaca intege ariko kubaha courage umupira w'amaguru cyane cyane mu badamu hari abagabo batarawureba ariko ni umupira umeze neza ubona ko bafite na professionalism rero ndashimira ekipe ya Rayon Sport uyu munsi. Perezida Sekafa y'abari n'abategarugori izabera mu Rwanda muri rusange imyiteguro yaba yaratangiye kwakira Sekafa y'abari n'abategarugori mu Rwanda bivuze iki ku ruhande rw'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ku ruhande rwacu twavuga ko twatangiye kontakte za mbere za Sekafa dutegereje ekipe ya Sekafa ya office ya Sekafa izaza gukora inspection y'amahoteli yaho bazaba ntabwo turamenya amakipe azaza yose ariko turabyiteguye ubu dufite ikipe yacu ya mbere iri hano reka tubishimire cyane ni ikipe ifite abafana ni ikipe ikunzwe so turizera neza ko Sekafa yabaye n'abategarugori bizaba nziza kurusha kandi turatumiye cyangwa mu gihe kizaza tuzabaha gahunda yose uko ifashe ndetse no gutumira abanyarwanda kuza gushyigikira abaje n'abategarugori bacu. Ako Perezida nubwo hakiri ibibuga bikeya bitaratunganywa wenda muri shampiyona y'abari n'abategarugori abantu banashimira ibyiza byagezweho ko amakipe y'impunzi za Bugesera n'izindi dutekereza iki kuko bikorwa remezo cyane cyane bikirwaho shampiyona y'abari n'abategarugori? Bikorwa remezo sinavuga ko ari iby'abari n'abategarugori gusa ndetse n'abagabo turacyafite challenge yo kugira ibibuga bihagije ariko muri gahunda dufite imbere ndetse no bufatanye dushaka kuzana n'abikorera batandukanye nuko ahantu bafite nk'ubutaka n'urugero bamwe twagiye tubasura mu mujyi wa Kigali uturere twagiye tuganira n'abayobozi babo so icyo dushaka gukora ni ukugira sosiyete imwe ikora ibibuga kandi ikora ibibuga iduha n'ubushobozi bwo kwishura mu byiciro tukishyura nko mu myaka 3 so ku bwacu ndetse no bufatanye w'abandi baterankunga dufite hari amafaranga tuzashyiramo nka federation ariko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa nk'uturere tumaze kwemeranya hari andi mafaranga bazagenda bishyura buhoro buhoro so mu minsi iri imbere tubagezaho iyo gahunda irambuye yo kuzamura infrastructure ariko ikazakinirwaho abari n'abategarugori ndetse n'abatoya ndetse n'abagabo ko ikibuga turagisangira. Murakoze cyane. Now with the Commissioner of Women Football Development, the first question is like we have now come to the end of Rwanda Women's Super League Championship 2025-2026 and of course congratulations to the Rayon Sport. And now comparing to how you expected it and how it went, how would you describe it, the challenges and the way forward? Okay. So first of all, thank you to every team that competed because every team tried their best, they did very well, and the level is improving. So we all know the Champions League qualifiers are coming home, so we want to see Rayon Sport benefit from a good competition. I think the league went well in terms of the games. Look at the fans here today. We have, 1,000, 2,000 fans here. So Rayon Sport, you did very good on fan engagement, and we hope the other clubs can do that too. But of course, we need to improve. The clubs need to pay their players. Yeah, the coaches need to improve as well. The facilities need to improve from our side. But we think we're on a good path. Okay, now the second question would be, we have now branded, it's no longer Ferwafa Division 1 Women, it's now Rwanda Women's Super League. Yes. And the naming, the branding, of course, has got something to do with the elevating the league. Yes. So how far has it helped? And the same question goes to the prize money that has increased from 8 million to 20 million, and now six teams are being awarded instead of one. What is the projection in the future
based on the previous improvement? Of course. So we have to give a massive thank you to President Fabrice, Shema, for increasing the prize money, of course, which shows respect to the women's football. We hope that by giving to 6 teams, my hope is that they use it to develop young players. We need to get more young players into the first division, into the Women's Super League. And we hope that the branding, as well as the FIFA Plus broadcasting, for the first time ever, our games are broadcasted, and scouts are calling me every day. I hope they're calling you too. So hopefully it means that our players get some opportunities outside the league, and our league improves with development and investment. Your first year in office, what did you see depending on your expectation? We have a lot of work to do, if I'm honest. But you know, we have the talent. I have no doubt. The girls are amazing. You saw Gikundiro today. Tomorrow she's in the U17 national team camp. So I hope you come visit on my invitation. Feel free. But yeah, so we have the talent. So now we need the clubs to also work and improve their management. And then of course from a federation point of view, we're improving everything from welfare to infrastructure to club licensing. So this year, Division 2, Division 3 were really improved. So next year we'll work on Division 1. kandi amafaranga nugushimira byibuze amakipe atandatu yagize neza kuri twebwe bizamura level kandi cyiza cyo twishimira nuko niba ajya gukina mu karere Sekafa duteganya kuzayihostinga hano bazaba bakinira mu rugo bibaha n'amahirwe yo kuzamura talent zabo. Mu bwana bwacu kugera tubaye abakecuru ikipe ni Rayon ariko byagenda gute sport ukayivaho niyo napfa ejo rwose nayirambaho niyo wapfa ejo nayirambaho niyo napfa ejo ikipe ni Rayon Gikundiro niyo napfa bayimamba hejuru niyo wapfa baraspo bayikwembe ikipe ni Rayon urwo rukundo rwavuye hehera urukundo rwavuye ku mutima mu ndani y'umutima. Niki cyatuma sport yivaho? Nta na kimwe. Nta na kimwe. Uvugije ukuri? Nta na kimwe niyo ubukene bwaza twayigunyuma. Wayigunyuma? Mwitwa bande? Oya, magari ngombwa amazina. Sawa. Amameza mutese nta kibazo.